أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت لنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى maupun dengan para dewan guru yang telah berjasa yang telah mendidik kita selama 3 tahun lebih, terutama kepada teman-teman yang sudah berhasil, baik yang masih di sini maupun yang berada di luar.
lebih terlihat